Assalamu alaikum байке. Алейкумсалам. Кел абай. Байке, бир тиш суырганыңыз канча болот? Тиш суырганбы? Тиш суырган 1000 сом болот. 1000 сомго суырам. Оо, байке, кымбат го? Арзаныраак болбойбу? Эми бардык жерде 1000 сом да. Бардык жерде 1000 сом азыр тиш суырган. Эми арзаныраак болот, болбой коймок беле. Бирок арзаныраак 500 сомго суурам, уколу жок эле мындай. Намакайын сайбай эле, прямо эле суруп коем да. Боло береби? Байке, андан да арзаныраак кылса болбойбу? 500 сомдон да арзаныраакпы? Эми арзаныраак 200 сомго болот. Бирок мен суурбаймда, жан үйрөнчүк практикант балам суурайт. Жарайт байке, жарайт. Эртеңке жазып коюңуз. Эртең кайненем келет.